أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو. يا تواب يا حكيم توبة نصوحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. آمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومنحا وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ım saltanatının azametine ve zatının yüceliğine yarışır bir şekilde sana hamdolsun. Bizler zatına hakkıyla hamd etmekten aciziz. Allah'ım sen razı olana kadar ve razı olduktan sonraya kadar sana hamdolsun. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, âline ve ashabına, kainatın zerreleri adedince salat ve selam olsun. Ey alemlerin Rabbi, ey mülkün gerçek maliki ve mülkünde dilediği gibi tasarruf sahibi, ey Yusuf'u kölelikten
zincirden kurtaran, ey Yakup'un gözyaşlarını dindirip Yusuf'a kavuşturan, ey Nuh'u ve beraberindekileri tufandan kurtaran, ey İbrahim'i ateşten, İsmail'i bıçaktan azat eden, ey Musa'yı Kızıldeniz'den geçirip Firavun'u orada helak eden, ey kendisine sığınıp dua edenlerin dualarına icabet eden Allah'ım, burada toplanmış, ellerimizi semaya açmış, sonsuz merhametine sığınarak senden istiyoruz, ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Ey tövbe edenleri çok seven ve tövbeleri kabul eden Allah'ım, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün hata ve günahlarımızdan nedamet duyup ahiretin hesabını yapmadan kul hakkına girenler ve her türlü zulmü işleyenler yüzünden bizi helak etme ya Rabbi. Allah alihi ve sahbihi ecma'in. El Fatiha.